Reka nanone nongere mbasuhuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza n'igitondo cyiza muri rusange, mwebwe mudukurikiye mukadukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, baha ikaze muri gahunda z'amakuru. Mudukurikiye muri mu bice bitandukanye by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania, namwe mudukurikiye muri mu bindi bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika. Muraza kutubwira muri comment section aho muherereye. Reka twihute cyane tudatinze mbabwire ngo umunyarwanda yaravuze ngo burya ngo iminsi iba myinshi ariko igahimwa n'umwe gusa. Yitwa General Kayumba Nyamwasa, yabaye mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda, ndetse nk'uko muherutse no kubyumva binagaruka na General Fred Ibingira, babanye mu gisirikare cy'u Rwanda ndetse na nyakubahwa Perezida Paul Kagame Afande Peace bamuvuzeho mu minsi mike yatambutse. Uyu mugabo rero murabizi ko mu minsi mike u Rwanda rwagize gutya ruba rutangiye kuzura umubano hagati yarwo n'igihugu cya Afurika y'Epfo. Bamwe bati Kayumba Nyamwasa agiye gufatwa, agiye gucabwa muri yombi. Iyo ni ukuvuga ngo ni imitwe y'inkuru zitandukanye yaciye mu bitangazamakuru bitandukanye, bavuga ati Kayumba Nyamwasa ake kashobotse. Ariko gusa ndagira amabwire ko mu gitondo cy'uyu munsi hari amakuru aturutse muri Afurika y'Epfo atugezeho muri aka kanya ku bijyanye na General Kayumba Nyamwasa. Reka rero mbanze mbabwire ko mu yandi makuru mu buryo bw'incamake tubone kugaruka kuri iyi nkuru. Reka mbanze mbabwire ko twihuta, Guverinoma y'u Rwanda n'iya Kenya yashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye agamije koroshya ndetse no kunoza uburyo bwo gutumiza ibikomoka kuri peteroli binyuze mu muhora wa ruguru. Aya masezerano yashyizweho umukono ku itariki 29 Kamena 2026, yemerera u Rwanda gukura ibikomoka kuri peteroli ku isoko ryo hirya no hino ku isi rukoresheje ibikorwa remezo bya Kenya, haba mu kuyibika ndetse no mu bwikorezi bwayo. Hasinywe kandi amasezerano abiri azifashishwa mu ishyirwa mu bikorwa, ni ukuvuga amasezerano y'impande eshatu hagati ya Guverinoma y'u Rwanda, Guverinoma ya Kenya na Rwanda National Energy Company. Amasezerano y'ububiko n'ubwikorezi bw'ibikomoka kuri peteroli hagati y'u Rwanda na National Energy Company ndetse na Kenya Pipeline Company. U Rwanda rwasobanuye ko aya masezerano ari intambwe ikomeye cyane mu bufatanye bw'ibihugu byombi byo mu karere ndetse no mu kwihaza ku bikomoka kuri peteroli. Zimwe mu nyungu u Rwanda rwitezemo ni ukwihaza ndetse no kongera ingano y'ibikomoka kuri peteroli mu gihugu, guhangana n'ihungabana ry'isoko rya peteroli mu karere ndetse no ku rwego mpuzamahanga, guteza imbere ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'u Rwanda na Kenya n'ibindi. Aya masezerano ashimangira ingamba z'u Rwanda zo kongera kandi inzira zitandukanye zinyuzwamo ibikomoka kuri peteroli, hagamijwe no ko biboneka ku isoko mu buryo buhagije kandi burambye. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Antoine Marie Kajangwe wari uhagarariye u Rwanda muri muhango, we yavuze ko iyi ntambwe itewe nyuma y'imyaka 2 n'igice igitekerezo kivutse kiganirwaho kugeza ubwo kivuyemo umusaruro ukomeye. Aya masezerano rero yose aratanga icyizere kuri guverinoma zombi n'inzego z'abikorera, kandi ashyiraho umusingi w'igihe kirekire w'imikoranire mu bijyanye n'ubwikorezi bw'ibikomoka kuri peteroli. Yashimangiye ko nk'ibihugu bihuriye mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, inyungu yabyo itaturuka mu gukora buri cyose kiba nyamwigendaho, ahubwo izava mu guhuza imikorere, uburyo n'inzego z'ubugenzuzi ndetse no gusangira ibikorwa remezo hagamijwe kugabanya ikiguzi mu bucuruzi. Yashimangiye ko umuhora wa ruguru ari ingenzi mu rwego rw'ubukungu, ariko gukoresha icyambu cya Kenya n'imiyoboro yayo ibikomoka kuri peteroli bizazamura urwego rwo gukwirakwiza ibikomoka kuri peteroli mu karere, rukagira imbaraga kandi bikaboneka ku gihe, kandi bigateza imbere ukwihuza mu bukungu k'umuryango n'isoko rusange rya Afurika. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ingufu na Peteroli muri Kenya yitwa Opiyo Wandayi yatangaje ko binyuze mu masezerano yasinywe, Kenya yiteguye kandi gufatanya n'u Rwanda kwihaza ku bikomoka kuri peteroli. Kenya izoroshya inzira, ati bihamya icyizere cyo kujyana ibikomoka kuri peteroli bitunganyije mu Rwanda.
yashimangiye ko nyuma y'amasezerano u Rwanda ruzatangira kunyuza metero cube 500 z'ibikomoka kuri peteroli mu muhora wa ruguru zivuye ku 50 ku mwaka, bivuze ko zizikuba inshuro zigera ku 10. Aya masezerano arahita atangira gushyirwa mu bikorwa binyuze mu nzego zitandukanye arizo RNEC ndetse na KPL, no kuba Kenya Pipeline Company, ku bufatanye n'izindi nzego za leta z'ibihugu byombi. Lisansi nyinshi cyane igera mu Rwanda ikurwa ku byambu byo muri Tanzania, Dar es Salaam ndetse na Mombasa muri Kenya, kugira ngo igere kuri ibyo bihugu iba yaturutse ahandi, kuko 40% bya lisansi ijya muri Afurika y'Uburasirazuba iba yaturutse mu Buhinde, na 37% ituruka muri Arabia Saudite. Guverinoma y'u Rwanda yahamije ko yiyemeje kandi gukora ibishoboka byose ngo ibikomoka kuri peteroli biboneke mu bihugu mu buryo buhagije kandi buhoraho, uko twakomeje kugira tubigarukaho muri rusange. Hanyuma rero munyemere mbere gato ko tujya muri Afurika y'Epfo kureba witwa General Kayumba Nyamwasa ibyamubayeho, reka mbanze mbabwire ko indi mu nkuru ikomeje kuvugwa cyane nuko muri Kivu y'Amajyepfo kajugujugu ebyiri za FARDC zarashwe n'umutwe witwaje intwaro wa MRDP twirwanaho watangaje ko warasiye mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi kajugujugu ebyiri z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru yemejwe n'umwe mu bafisi bakuru ba MRDP twirwanaho witwa PC Mavugo, asobanura ko izi ndege zarashwe ubwo zari zivuye kugaba ibitero muri komine Minembwe ihuza Fizi, Ufira na Mwenga. PC Mavugo yagize ati MRDP twirwanaho yizihije ubwigenge nyuma yo kurasa kajugujugu ebyiri za FARDC muri Baraka zavaga muri Minembwe. Mbere yuko aya makuru kandi yemezwa, ku kibuga cy'indege cya Baraka havuzwe iturika ridasanzwe, bivuga ko hagabwe igitero cya drone. Aya makuru kandi avuga ko drone yarashe ikigo cy'ingabo z'u Burundi kiri muri Baraka. Izi zagiye kandi gufasha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhangana na MRDP twirwaneho n'ihuriro rya AFC M23, no kuvuga Alliance Fleuve Congo M23. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'iz'u Burundi, umutwe w'iterabwoba FDLR, imitwe ya Wazalendo P5 n'abacancuro b'abanyamahanga bimaze iminsi bigaba ibitero muri Minembwe. Iyi mitwe y'ingabo y'inyeshyamba byagerageje gufata Minembwe hagati muri Kamena 26, ariko MRDP twirwaneho iyisubiza inyuma ibifashijwemo na AFC M23. MRDP twirwaneho na AFC M23 byamenyesheje umuryango mpuzamahanga ko mu gihe ibi bitero bikomeje bizakomeza kwirwanaho ndetse no kurinda abasivili bugarijwe. Reka rero tujye no kuri General Kayumba Nyamwasa nk'uko nabivuze. Hanyuma murabizi ko mu minsi mike ishize ari ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu 2026, Perezida Kagame yibukije General Ibingira ubugwari bwa Kayumba Nyamwasa. General Richard Ibingira yavuze ko umunsi umwe yigeze kumva Kayumba avuga ko yatabaye Perezida Kagame mu gace kitwa Kana. Avuga ko ubwo yumvaga ayo magambo byamubabaje cyane, ubwo Kayumba ari umuntu watinyaga urugamba kurusha abandi. Ibingira yavuze ko mu gihe cy'urugamba Kayumba Nyamwasa yari mu bantu batinyaga guhura ndetse no guhangana n'umwanzi. Ati Kayumba no kugira gutya ngo arebe umwanzi arobwo byamugoraga, ati kumureba byonyine ngo akanure amaso, ariko nigeze kumva avuga ngo yatabaye afande ahitwa Nkana. Ati koko Kayumba utabara umuntu ko aba hegereye, ko aba afite ingabo, utabara umuntu utagira icyo ugira. Ntiyayoboye batayo, ntiyayoboye kompanyi, ntiyayoboye na platone. Perezida Kagame yese amwunganira avuga ati Kayumba ibintu byakomeye, ni wambwiye ngo njye gusaba Uganda, njye gusaba Museveni ngo aduhe ubuhungiro, ngo dukoreshe Cyangwari ahantu impunzi zahoze za Bunyoro, ngo baruhuke babone kugaruka ku rugamba. Ibingira yakomeje avuga ko no kubyabaye ku rugamba arwo bacengezi, ngo kuko Perezida Paul Kagame yahamagaye abasirikare bakuru akababaza ikibazo cy'abacengezi niba bakizi n'umuti wacyo. Mu ba mbere bavuze ndimo, ati ikintu twamubwiye ko abacengezi bafite amafirimbi n'induru biteye ubwoba, aho kumusaba ibikoresho twavuze ko atugurira amafirimbi. Abwira Kayumba ariko urumva atatwazanye nawe, ati nk'utuyoboye ibyo twari twabyumvikanye nawe yumvaga hakenewe amafirimbi n'imbunda. Muri iyo nama ngo Perezida Paul Kagame yazanye impapuro aziha abasirikare bakuru bose, ababwira ko bagomba kandi kwandika bemera ko nihagira umucengezi wongera kubacika buri wese azabihanirwa akaraswa. Ati turandika ntiyafande umwanzi niyongera kurasa, ati mu bice byanjye nzabizire.
Muri iyo nama ngo Kayumba yarinangiye yanga kwandika no gusinya. Perezida Kagame asohotse mu biro bye amubaza impamvu, undi akomeza kwinangira ariko birangira asinye. Kayumba abafashe urupapuro arasinya. Nyuma y'iyo nama Ibingira ngo yahise ava mu rugo ako kanya ajya mu bice bya Shyorongi aho yari ashinzwe, kandi ko nta mwanzi wigeze amuca muri humye. Muri icyo gihe kandi ngo hari hakenewe kajugujugu zo gukoresha ku rugamba, ariko ngo nta bushobozi bwari buhari. Byaje kurangira nanone biturutse ku gitekerezo cya Perezida Paul Kagame. Abasirikare bemeye kandi gukora amezi 9 badahembwa, hagurwa kajugujugu zigera kuri 2. Abirirwa ati bafutuka afande, ibyo byose barabizi nuko babyirengagiza. Yavuze ko umukuru w'igihugu yagenye imirongo 2 y'ingenzi, ariyo y'umutekano n'ubumwe n'ubwiyunge, kandi iyo yombi ari ntavogerwa. Yasabye urubyiruko n'abakuru kandi kwisigasira. Bibutsa ko ibyo bigarutseho mu gihe u Rwanda rumaze iminsi rwongeye kubyutsa umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya South Africa, wari umaze iminsi urimo agatotsi ushingiye ku kuba igihugu cya Afurika y'Epfo cyaragiye kinakira bamwe mu bagiye bagerageza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se bari bakurikiranywe n'inkiko z'u Rwanda, barimo n'uyu General Kayumba Faustin Nyamwasa. Ariko General Kayumba Faustin Nyamwasa ashinjwa kuba yaragize uruhare mu bitero bitandukanye bya grenade byagiye bigaba mu mujyi wa Kigali muri 2010. Hanyuma akaba rero yarabaye na ambassadeur y'u Rwanda mu gihugu cy'Ubuhinde. Benshi bakavuga ati iri ryaba ari iherezo rya General Kayumba Nyamwasa, ati isaha n'isaha ashobora gutabwa muri yombi. Reka rero mpindure ingingo mbabwire ko mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, tujye mu bijyanye n'ubutabera. Mbabwire ko urukiko rukuru rwa Kigali rwatesheje agaciro ikirego cy'abagabo babiri bashyiraga ibiganiro ku muyoboro wa YouTube witwa Dawa Rwanda TV, aribo Rubangisa Antoine na Imanzi Fahidi Ahsode. Basabye gufungurwa by'agateganyo kubera uburwayi bw'umugongo. Bakurikiranwe ibyaha birimo gukurura amacakubiri, guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri Rwanda no gutangaza amakuru y'ibihuha hakoreshejwe ikoranabuhanga. Urukiko rukuru rwaburanishije urwo rubanza ku itariki 23 Kamena 2026. Abaregwa baburana basaba ko bafungurwa by'agateganyo kugira ngo babashe kwivuza uko bikwiriye. Kuri ubu dosiye yarigiye urukiko rukuru mu mizi, bakaba kandi bazaburana ku itariki 27 Nyakanga 2026 hashingiye ku biteganywa n'itegeko ryerekeye imiburanishe y'imanza z'inshinjabyaha, cyane cyane ingingo ya 96 na 97. Rubangisa na Imanzi batanze ikirego gisaba kurekurwa by'agateganyo mu rukiko rukuru kugira ngo rutegeke ko barekurwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi, wenda rube rwanategeka ibyo bagomba kandi kubahiriza. Rubangisa yeretse urukiko ko afite ikibazo cy'uburwayi bw'umugongo kandi agorwa no kuvurwa ari muri gereza. Yagaragaje ko yagiye agorwa no kubasha kwivuza ikibazo cy'umugongo, aho byamutwaye amezi arenga 7 kugira ngo abonane n'umuganga mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Mugenzi we Imanzi yavuze ko kutabona ubuvuzi uko bikwiye nawe byamugizeho ingaruka kuko uburwayi bwe bugenda kandi burushaho gukomera. Yasobanuye ko afite uburwayi bw'amagufwa by'umwihariko mu ngasire y'ivi ndetse n'umugongo. Yavuze ko umwaka ugiye gushira akorewe isuzuma ariko atarabona imiti yandikiwe, kandi igororero rikaba kandi ritakwemera ko umuryango we umufasha kwivuza. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko ibyo bavuga nta shingiro bifite kuko bigaragara ko nta nshingano igororero ritakoze ijyanye no kubavuza, kuko nabo bemera ko bagiye bavurizwa mu bitaro bitandukanye birimo no hanze y'igororero. Yavuze ko impamvu y'uburwayi atari ihame ngo ishingirweho, cyane ko nta kigaragaza ko ubuzima bw'abarigaya buri mu kaga. Yemeye ko barwaye koko, ariko ubuzima bwabo butari mu kaga, bityo ko busanga bakomeza gufungwa kuko impamvu z'uburwayi batanga zitatuma bafungurwa by'agateganyo, na cyane ko bahawe ubuvuzi. Icyemezo cy'urukiko cyasomwe ku itariki 30 Kamena 2026. Urukiko rwemeje ko ikirego cyabo nta shingiro gifite. Rwemeje ko abaregwa bakomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe bagitegereje ko iburanisha ry'urubanza mu mizi riba. Rubangisa na Imanzi batambutsaga ibiganiro ku muyoboro wa YouTube witwa Dawa Rwanda TV, usanzwe unyuzwaho inyigisho zitandukanye z'idini ya Islam. Batawe muri yombi tariki ya 17 Kamena 2025. Hatewe indi ntambwe. U Rwanda n'Uburusiya byongeye kandi guhurira mu biganiro ku ngufu za nucleaire. U Rwanda n'Uburusiya byakoze inama ya mbere y'urwego ruhuriweho rushinzwe guhuza ibikorwa
Joint Coordinating Committee GCC mu bijyanye n'imikoreshereze y'ingufu za nucleaire, higamije kandi gushimangira ubufatanye bw'ibihugu byombi mu mishinga y'ingufu n'ikoranabuhanga rya nucleaire. Iyi nama yabereye i Moscow ku 29/26 ihuza impande zombi zirimo ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ingufu za nucleaire RAEB n'ikigo cya leta y'Uburusiya gishinzwe kandi ingufu za nucleaire Rosatom. Yitabiriwe kandi inayoborwa na Dr. Rasina Zerbo, umujyanama perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu by'ingufu, akaba n'umuyobozi w'inama y'ubutegetsi wa RAEB, hamwe na Kirill Komarov, umuyobozi mukuru wungirije wa Rosatom unashinzwe iterambere ry'ubucuruzi mpuzamahanga. Muri iyi nama impande zombi zasuzumye aho ubufatanye bugeze mu nzego zitandukanye zirimo umushinga w'uruganda rw'amashanyarazi akomoka kuri nucleaire, ikoreshwa rya nucleaire mu bindi bikorwa bitari ingufu, nko gushyiraho ikigo cy'ubushakashatsi n'ikoranabuhanga mu bya nucleaire, guteza imbere ubumenyi n'abakozi, ndetse no kubaka ibikorwa remezo by'igihugu bijyanye n'iyi gahunda. Nyuma y'inama, Rwanda n'Uburusiya bashyize umukono ku nyandiko igaragaza uburyo hazakorwa ku mishinga y'inganda nto z'ingufu za nucleaire. Kirill Komarov yavuze ko ubufatanye buvuye ku rwego rw'amasezerano rusange bugana ku bikorwa bifatika birimo guhugura abakozi, kubaka ubushobozi bw'igihugu no guteza imbere ubushakashatsi mu bya nucleaire, ishimangira ko yiteguye kandi gukomeza kuba umufatanyabikorwa wizewe w'u Rwanda. Ati uyu munsi iyi nama yazamuye ubufatanye hagati y'u Rwanda n'Uburusiya mu bijyanye n'ingufu za nucleaire, ikabugeza ku rwego rw'imikorere ihamye kandi ishingiye kuri gahunda. Turi kuva ku masezerano rusange tujya ku mikoranire ifatika mu nzego zitandukanye, kuva mu guhugura abakozi n'iterambere ry'ibikorwa remezo bya nucleaire, kugeza ku mishinga y'ubushakashatsi bya nucleaire no ku mishinga y'inganda nto z'ingufu za nucleaire. U Rwanda ruri kubaka gahunda yarwo ya nucleaire mu buryo buhamye kandi bushyize mu gaciro, kandi Rosatom yiteguye kuba umufatanyabikorwa wizewe w'iki gihugu mu nzego zose z'urugendo. Ku ruhande rw'u Rwanda, Dr. Rasina Zerbo yavuze ko iyo gahunda igamije kandi kongera amasezerano amashanyarazi akomoka kuri nucleaire mu zindi ngufu rusanganywe bitarenze mu ntangiriro z'imyaka ya 2030, hagamijwe guhangana n'icyuho u Rwanda rufite mu bijyanye n'ingufu. Yagize ati inyandiko twumvikanyeho uyu munsi ishingiye ku mikoranire y'ibihugu byacu mu mikoreshereze y'ingufu za nucleaire mu mahoro, yatangiye muri 2018. Icyo dushyize imbere ni ukwinjiza ingufu za nucleaire mu mbaraga zacu z'amashanyarazi, ati bitarenze mu ntangiriro z'imyaka y'2030, kugira ngo tubashe kandi guhangana n'ubusabe buri hejuru bw'ingufu zikenewe mu Rwanda. Gushyira mu bikorwa gahunda y'ingufu za nucleaire mbere na mbere ni ishoramari mu bantu, ati mumenyi no mu iterambere rirambye ry'igihugu. Urwego rero ruhuriweho rushinzwe kandi guhuza ibikorwa, rutuma dushobora kandi kuva ku masezerano rusange tukajya mu bikorwa bifatika mu nzego zose za gahunda yacu. Dushima cyane ubufatanye bwacu n'Uburusiya mu gukomeza kandi guhugura inzobere z'Abanyarwanda hagamijwe kubaka ubushobozi mu bya nucleaire n'ibikorwa remezo. U Rwanda n'Uburusiya bifitanye ubufatanye mu mikoreshereze y'ingufu za nucleaire mu buryo bw'amahoro kuva muri 2018, aho hasinywe amasezerano yo kubaka ikigo cy'ubushakashatsi cya nucleaire mu Rwanda hagamijwe hamwe na laboratwari zitandukanye. Iyi nama kandi yanahuriranye n'uruzinduko rw'intumwa z'u Rwanda mu bikorwa bitandukanye birimo n'ihuriro mpuzamahanga ry'urubyiruko ryabereye i Boninsk, ndetse n'urugendo rwo gusura inganda za Rosatom ziri i Podolsk. Hanyuma rero reka mbabwire ko mu yandi makuru arimo kugenda avugwa mu gihugu cya Nigeria, nuko abanyeshuri bari mu kizamini bashimuswe n'abitwaje intwaro. Abanyeshuri batatangajwe umubare bari gukorera ibizamini by'amashuri yisumbuye bashimuswe mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Nigeria mu gace ka Borno. Byabaye ku wa mbere mu gitondo, ubwo abagabo bitwaje intwaro bikekwa ko ari abarwanyi b'umutwe wa Islamic State West Africa Province ISWAP bateye ishuri ryisumbuye riherereye i Lassa mu gace ka Askila Uba, nk'uko ingabo za Nigeria zabitangaje. Umuvugizi w'ingabo yitwa Mohamed Goni yavuze ko abanyeshuri 10 n'abarimu bari bashimuswe bamaze gutabarwa, ndetse ibikorwa byo gushakisha abandi bikomeje kugira ngo hagaragazwe abandi bashobora kandi kuba bagifashwe bunyago. Yongeyeho ko muri uko kurasana gukomeye kwabaye hagati y'ingabo n'abo barwanye, umusirikare umwe ndetse n'umwe mu bagize umutwe w'abaturage bafasha ingabo mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba yapfuye.
Ingabo za Nigeria kandi zavuze ko zagabye igitero ku barwanyi bari barimo guhunga, zica bamwe muri bo ndetse zifatira moto zirindwi bakoreshaga. Zanatangaje ko hafashwe ingamba zikomeye cyane mu karere kabereyemo igitero, hagamijwe kurinda ibigo by'amashuri kugira ngo kandi bitazasubira. Uturere two mu majyaruguru ya Nigeria tumaze igihe kandi turi mu bibazo by'umutekano muke bitewe n'inyeshyamba za Boko Haram n'ishami ryazo rya ISWAP, Islamic State West Africa Province, zimaze imyaka myinshi cyane zigaba ibitero ku midugudu no ku mashuri. Ibi kandi bibaye nyuma y'ibindi biheruka, aho mu kwezi gushize abantu bitwaje intwaro bashimuse abanyeshuri barenga 40 mu kindi kigo cy'ishuri cyo mu gace ka Musabiri muri Askirauba. Kuva mu myaka yashize, aka karere ka Borno kazwi cyane kubera gushimutwa kw'abanyeshuri benshi, harimo n'ibyabaye muri 2014 ubwo abakobwa barenga 170 bashimutwaga i Chibok. Nubwo leta ya Nigeria yashyizeho ingamba zitandukanye zirimo n'ibihe bidasanzwe mu turere tumwe na tumwe, ibitero by'inyeshyamba bikomeje kandi kugaragara mu duce dutandukanye tw'igihugu. Nyemerere amakuru yacu yasoreze kuri iyi nkuru mu gihugu cya Tanzania. Mbabwire ko Perezida Suluhu arambiwe raporo zuzuyemo imibare y'abaringa. Ni Perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan yaburiye abayobozi b'inzego za leta ku bijyanye no gukoresha nabi umutungo wa rubanda no kwirengagiza inshingano, avuga ko guverinoma itazihanganira ibikorwa nk'ibi aho bigaragaye. Yabigarutseho ku itariki 30 Kamena 2026 mu muhango wo kumurika umusaruro w'ibigo bya leta ndetse n'ibyo leta ifitemo imigabane izwi nka dividend day. Perezida Suluhu yashimangiye ko kubazwa inshingano no kuvuga accountability ari kimwe mu byo leta iha umwanya wa mbere. Yavuze ko amafaranga ya leta agomba kandi gukoreshwa mu buryo bufitiye abaturage akamaro kagaragara. Asaba inzego zose ko imishinga y'iterambere igomba kandi kugaragaramo impinduka zifatika mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage. Agaragaje ko akenshi hari ikibazo cyo gutanga raporo zuzuyemo imibare myinshi ariko idasobanutse neza, kandi iyo isesenguwe bigaragaza ko nta mpinduka zikomeye ziba zarabaye ku bukungu ndetse no ku iterambere ry'inzego. Dukunze gukora raporo zuzuyemo imibare minini cyane itasobanuwe neza, ariko iyo uyisesenguye usanga nta kintu gikomeye cyabaye, cyangwa se niba hari cyakozwe ntigifite ingaruka zigaragara ku bukungu cyangwa se ku iterambere ry'inzego. Yakomeje avuga ko leta izakomeza kandi gushima inzego zikora neza, ariko kandi izakomeza gukaza ubugenzuzi ndetse no gufata ingamba aho bigaragaye ko hari intege nke, hagamijwe kandi kunoza imikorere ndetse no kongera kubazwa inshingano. Yongeye ko leta idatinya gufata ingamba aho bigaragaye ko hari uburangare cyangwa se ikoreshwa nabi y'umutungo wa rubanda mu rwego rwo kunoza imiyoborere n'imikoreshereze y'amafaranga ya leta. Ndabashimiye kandi abifuriza gukomeza kugira igitondo cyiza.